Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with... Ya teman-teman, saya menunggu Bang Ucil ini atau Pak Hendro ya dari tadi sore. Saya sampai nggak makan ini, nunggu beliau. Kopi udah 2 gelas nih, ini yang kedua ini ya, gelasnya yang kedua kali nih. Jadi terima kasih banyak kepada rakan-rakan aksi. Ini sudah saya terima ya. Memang udah lama sama Bang Ucil ya. Ini sudah saya terima di Resto Cafe Song Bambu Kopi Aceh, Luk Ketapang, Kabupaten Aceh Selatan. Ini sudah ya. Ini kesirannya nanti. Ini juga sudah saya terima ya dari Bang Ucil. Ada berapa ini kaosnya? Ini kaosnya. Ini ya. Ada 2 ya yang saya terima ya. Sama oh ini punya Pak Erwin nih ataupun Pasi. Nah, ini udah sah nih teman-teman ya. Bisa etol ya. Jadi teman-teman, mungkin ada salam aksi dari Bang Ucil, silakan. Untuk sementara aksi masih persiapan enip yang ketiga nih, rencananya di ini Bang Ade. Gimana? Apa namanya punya Abu Eri itu? Oh, Mekeh. Rotterdam. Abu Rotterdam. Nah, Di Mekeh. ya, rencananya situ. Kita ngundang aksi dari luar. Pokoknya nggak ada batas. Infonya kemarin rapat dari sana, nggak ada batas. Karena kalau dibatas
kayak kapter-kapter lain itu Deli Serdang dibatas harus 2. Kemarin pembukaan Korwil Deli Tua itu dibatas 2 orang per kapter. Nah, kalau wilayah Aceh insya Allah nggak ada batas. Jadi untuk Aceh Selatan nih aksi ada berapa unit bang? Kalau di Aceh Selatan itu kalau nggak salah bukan Aceh Selatan, kita Korwil Aceh Tuan Tapa. Tuan Tapa ini membawai Abdiya sama Melabu itu sekitar 80-an. 80-an lebih kurang ya? Kalau nggak salah Ya. Enggak, lebih kurang aja? iya, kalau nggak salah hitungan. Ketuanya bang? Kalau ketuanya sementara saya pembina harian aja. Oh, enggak, kalau saya tetap Bang Hendro ya ketua ya? Kalau saya pembina harian aja. Mana kawan udah mulai ada selek-seleknya, baru kita dudukkan. Jadi aksi ini nggak ada rencana buat gebrakan off-road? Rencana ada touring Touring? Jawa Sabang. Oh, Jawa Sabang ya? Itu kalau nggak salah kemarin tuh di bulan 6. Itu paling cepat di bulan 5 setelah Lebaran, paling lambat di bulan 6. Kalau kita yang nggak ikut ataupun nggak partisipasi, nyambut depan rumah aja. Oh gitu. Nah, siapa tahu ada kawan-kawan lelah dari Kalimantan, Jawa sana touring, nah bisa kita sambut. Lintasnya tak lintas timur, tak lintas kita, lintas selatan nih, nah nanti dirapatkan lagi di pusat. Ya setauku. Yang penting pembahasan kemarin itu aku duduk sama Ecap sama ini, pembahasan tentang ENIP kita yang ketiga. Memang jatuhnya ENIP itu di sini. Pertemuan awal itu di Ujung Batu. Rupanya di situ takutnya udah kejadian di kosong kemarin. Yang kedua, acara belum dimulai karena orang itu di kota, jumpa laut, langsung ke laut semua. Oh. Pas begitu acara dibuka, orang udah basah semua. Udahlah gagal. Yang ditakutkan itu di kosong kemarin tuh tanpa batas juga. Alhamdulillah meriah juga. Cuman kurang meriahnya begitu nengok laut tuh. Nah, orang kita Medan sana kan jauh dari laut, tapi situ yang kayak Dume yang ini kan jauh-jauh dari laut, langsung masuk. Nengok laut kayak nengok kawan. Suka dia. Nah, begitu acara dibuka, bakti sosial juga, santunan anak yatim, udah basah semua. Nah, itulah rencananya itu. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.